namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Heya vuya ka Gaza ya namuntlha ta kha hi loko Mr Post swi ti komba ku wa ala ku ya a Giyani refill stadium ya so hi ti 22 ta July ku na picture leyi ri ku trendeni ya Mr Post so a ni yi voneni image leyi a no yima ni vona ku ma u bawu ya kwini a ni va Master Tsonga a ri se khari khe endla swa ti YouTube se ha yima hi vona ku ma u bawu ya kwini before hi comment vona yeah so of course the following day ku nga siku ra 23 ta July ni fike ni nghena ka account ya Mr Post ni fika ni nghena ni fika ni scroll ni fika ni hlanganisa na this post as you can see ku na ti-images timbirhi as we can see there mara hi sungule hi hlaya leswi swi nga tsariwa laha even then Mr Post fika yi tsaya ku thangi ri nge he tali petrol se ya durha vutomi lebyi i nyimpi vadlayi va mathevula se va lava ku dlaya na mina ku vadlaya va mathevula hi vanhu ende ku mathevula wa kha ku vuriwa wini hoyi n'wina hin'wana mi ta tidecidela ku hi wihi mathevula wa ku a vuriwaka mara u vona ku ta tivhidi ka Master Tsonga leswi chanda swi nga ni teki mi nga kumi mathevula but a hi tivi i swirhete na sweswo na and then if I tell you za December so loko fike na kutala hi fike vona ku na ti-images timbirhi yo sungula leyi ya the road to Magaisa Day so event leyi already ni ndlini video about this matter ya le screenshot xa ku la ni nga fana ni kombisa ku i na ku ta jikajikiwa hi tshuka because ti-event leti ta endliwa hi siku rin'we and ta ti ri competeni so ni ta vekela link ka top comment for more details about that yeah then xa number 2 fika hi vona ku Mr Post as you can see there dya kaneta ku di ta di ri kona Giyani refill stadium as you can see kona di fike di cancel leswo vula ntsena ku Mr Post kahle there is a possibility yo i cancela na possibilities to a nga pfumela ku ya le a Giyani refill stadium loko za swi nta so swilo so there is a possibility yo Mr Post di nge a Giyani refill stadium di ta di ri le ka leyin'wana ya the road to Magaisa Day as we can see there hi leswi ni swi vonisaka swona kwalaho yeah ni nga tlhela ni vula ni ku I think there is something or maybe there is conflict also between Ben Mayenga na Gagash wona mu komba ku ni vula yini a hi session Gagash swi na mu komba ni vula yini a hi ni ka account ya Gagash swi fike hi scrolla ma yi vona this poster leyi ya ku tivisiwa namuntlha ka siku ra 23 ta July and then swi followa after 22 ta July loko ku ndiwe fake poster ya Mr Post so Gagash ivi a poster this matter the following day ku nga namuntlha so swi vheta swi confirma ku Mr Post i ta ri kona ka the road to Magaisa Day so Gagash of course is part of that event ya Magaisa Day so mara mina hi ku fana ka mina I think vaisa lava ina Gagash na Ben Mayenga na ka va ku mani man I don't know ku kahle ni nga mu kombi yini but mina okay ku hi vuhleri bya mina I think Gagash na Ben Mayenga a va ku mani they don't see eye to eye a ni tivi ku humele yini loko ri mi na information hawa mi nga tsala ka comment section ku ni kota ku swi tiva ku ni researcha ni ya kwini but I think a va le ku kumaneni straight because hu swona as I've already said event la yi tiveka already ku yi ta yi ri kona hi 3 ta September ku ri ya Ben Mayenga ni ya Giyani stadium then ya Gagash yi te later on and the plus hi nga tlhela ndhawu ku event la a yi tiveka life ke va yi ri kona leyi ya Gagash birthday celebration hi yona leyi a yi ri first right a yi tiveka and then ya Ben Mayenga ni yi ta from behind leyi a nga endla supplication so swilo leswi ni swi lwale ngopfu ka video leyi ni yi vulaka ni ta vekela link ka top comment loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe xavela swakudya hinkwaswo mi nga na swo we u xavela hi mani hi mali nyana ka papana meno sweka u xurha hinkwaswo mbalaka we u xavela hi mani ni ku kume u dzonile me ni feka ni ku chula u hume no ni rama hi mhaka mali ya me ma u hanyela ku ta kome ni fike ni ku pfuna namuntlha u na muti ku ri timhaka ta me o katanga wa ala